tutumu ya mtendaji wetu follow love ya aitumba ile kali sio ndio yao this one stand get together as the Lord but this Sunday I was looking forward to you guys because there's a missing person today. Now, you know what? There's a lot of fantastic for you. To your mind, to love one moment, and one fear. Amen. God is good. Amen. So sing it out for you. It's telling that you want to do the next day. I'll have a time to do our day. So we have to find more sissy for you. Leave to her. So sit down for you. We are marching in the light of God. We are marching. We are
te omo mai e te hao. O te umba o e mapatia tinga ine e pima. Wa foi nado no ai o tu. Oh my gosh. This burden is so heavy. I don't know why I have so many burdens. But you know what? One day, I'll find someone, and I hope they take my burdens away. I'm so sorry, are you okay? Oh yeah, I'm alright. Oh, what's on your back then? Oh, it's my burden. What's a burden? It's my sins and all the mistakes I've done in the past. Oh, shit. Yeah, it is. Do you know how to take my burden away? Oh, I'm a great singer. Maybe you can sing it away. Oh yeah, you can try. Oh no, oh my auntie. Sorry. Is it on? One more try. Oh, okay. Oh no, oh my auntie. Oh, sorry, I don't think I can do it. Oh, it's alright, it's alright. I hope you find The someone singing was very good, by the way. Oh. This burden is really hurting my back. Oh. Oh, sorry. Are you alright? I need to get training. Oh, what training? I'm a boxer. Oh, really? Are you the famous Tino? Oh, nah, I must have mistaken with someone else. It's not only bad, it looks kind of heavy. Yeah, it is heavy. It's my burden. You know what? Since you're a boxer, do you want to try and take off my burden? Well, maybe I can. Oh, yeah. Is it off? Oh, it's still there. I can't do it. Oh, it's alright. It's alright. It's alright. I'll find someone else. But nice try. Oh. It's been 10 years, and this burden is really getting to me. Oh, Sorry. oh, it's alright. What's that? It's not your mouth. It's my burden. Burden. It's burden. Oh, it's my sins. Yeah. You know Jesus? Oh no, who's that? He died on the cross so that you don't have to walk to your knees. Really? Yeah. You know what? Can we go find Jesus? I'm Jesus. Oh. Really? Let me take this. Oh my gosh. How do you feel now? I feel free. Only I can take away your burdens. Sino ano ba au fafatea? Tene ni alenga na ito wa veina ni mai yaso. Nei yaso. Nena. Nei masisi untanzo wa desi abenga. Pato nete asa pato netua. Ote yo tato free uma. Tato sa loto mai no tato mai fana netua. Tato mai fana fa tato ya tato. Ode mai yaso tele tato abenga. Tato veina ya fa pizza unia. Aya tato mai no fano yoba. Ya tu la fuai tato abenga. Aya tato mai yesu tato sa loto. O ia e ma tato abenga pen fai mai. Ia o te o mai atia, o te o uma e tinga ina o makitia ia mena. Wa o fo ia ma no ai so. Oh
Sabati Pasmo. Maranatha. Tumfiwa Yesu. Eleletwa. Tenyuma. Wowa no fire na tupu. So ya fauna wumi le ali. Ole ya toa Israelu. Male monao. Ele o ile fauna. Ya fa bea tu fo ile nini. Amen. Maia vi ia tu le ali. Fire on the sewer anything. If I feel like Yatsu, in Tato, Kalesia, in the Sabati. Talo Falawa. Fatalo Fires, you see. If Fatalo Flat going is tasking was against the mind of the Sabati. Fatalo Fire, it's a Ina Mafanto. Tiakono, Laila Yua. Tina, Matama, Matutua. Outaloho, Fanality. Talofa Lama. Fama Nuele at Tua in the Tokma Ina in the Sabati.
story of April 12, 2025 is coming from Thailand. The title, The Only Living God. My name is Sorashet. When I first arrived at a Seventh-day Adventist high school in Thailand, I came with one firm decision. I'll stay in the dorm, but I'll never change my religion. I have been raised in a non-Christian faith, like most people in Thailand. The only reason I chose the school was because it had a dormitory, lived over 600 miles away in the north. But God had plans I couldn't see. It began in class. I was fascinated by what I was learning in world civilization, but in Bible class, something grabbed hold of me. We studied a prophecy in the book of Daniel that outlined the rise and fall of major world empires. I couldn't stop thinking about how the Bible's account matched what I was learning in history. I asked myself, how is this possible? Then the 1967 Six-Day War happened. I read the headlines. Israel had defeated several larger neighboring countries. That small nation, only founded in 1948, had somehow won. I wondered, is this the same Israel from the Bible we're studying? I started searching for answers. I found a book written by a Thai philosopher about the Jewish people. The author wasn't Christian, just like me, but he documented thousands of years of Israel's history. The more I read, the more I began to question everything I had believed. I started asking, is the God of Israel the true God? As I kept reading the Bible, one verse struck me deeply. Jeremiah 10 verse 10, but the Lord is the true God. He is the living God and the everlasting King. I realized that the God of Israel didn't want people bowing down to images made of stone or wood. But that's exactly what I had grown up doing. Something changed in my heart. I signed up for Bible studies with the Voice of Prophecy. That ministry had a strong presence in Thailand thanks to a 13th Sabbath offering that had helped build its center in Bangkok. I was so eager, I finished the entire course in 1 week. That's when I made my decision. I wanted to follow the living God. When I told my father I wanted to be baptized, he was furious. He said, if you want to be a Christian, go to the Christians. You don't have to come back home. I told him I would only return if my life didn't get better under the true God. But I never had to go back. God led me every step of the way. I earned degrees in theology, including a doctorate in missiology. I served as a pastor, led communication work for the Adventist Church in Thailand, and even worked with Adventist World Radio. Today, I teach at Asia Pacific International University on a campus that was also built with help from the 13th Sabbath offering in 1988. Looking back, I see how those offerings, one in 1961 and another in 1988, were like two bookends in my journey. God used them to reach me, and now He uses me to reach others. I tell my students, Christianity has been in Thailand for more than 200 years, and yet less than 2% of the population are Adventists. The culture here may be open to religion, but spiritual darkness still runs deep. We are not fighting flesh and blood. We are fighting spiritual battles every day. We need more workers. We need more light. I'm living proof that one offering, one school, one Bible study can change a life forever.
also ask for your Holy Spirit to be upon us today and bless the Sabbath school, teachers and the others. Help us to learn something and understand your word better, and help us to apply it to our lives so we can preach it and share your word to the world. Guide us, Lord, and we thank you for everything you've done. In Jesus' name we pray. Amen. Ya, orang tu banyak kali siapa lefafu, dan tu wahai mencoba bersama ini dan tu perkara mereka sahabat. Ya, seri ingat film itu macam cak. Ya, orang bayar dia tu cak lefafu mainnya sahabat. Kalau dia lepas tu dia nampak sahur cak yang bilang belum morning. God is good. And all the time. God is always good. Tuan na lema na lofa yang fai koyo satu mafuta nesa pati ia alitula masani na 10 minuti akai senta sisa fai sina mwenga lei pe on fama lusa tu su Filipi ya jato Filipi fa fai posfuma tu lote fai
whaia me o malama. I le whaamalisi mai o kirisa ia tia. Amen. O nei langa iaso, o lo tatou whatutua, tatou te mawhai aina o malama. Tele pausoso mai fili, tele ia whaafita auli, i tutonu lava o tatou aima. Waile nisi lava se vai iaso whaafita auli tonu tatou aima. Whaafita auli a wala mai fili whanau, i o luto o lua foie, a wala mai fili listai. E a tatou whatutua le tua, hien whailala ona tatou maua fili mua le tua, ia tatou tu whaafita auli sa pati, whaafita ia le tatou kalesia nei a fia mitaya a fai sita se sumi mute ia o le manone e te loa le tuina tula noi tatou e kalesia fa fela fatua sunga toi ina ma le fatua mai Amerika pe tatou ma fita nei taya fia foi ia tau e kalesia pachpone te le fia o lo tatou ma tanga nei taya ia ai ma fatua lo sunga toi ina por fatua foi ia mo se 10 minute postala foi mento vine o lo ngandue le natu o lo tato e kalesia fatai After no more no. Man we sapat. Happy Sabbath, church family. You know, on the walk Gabriel, Lord Montoya, Esther, until Malama made the Kalesia Compton. Rico. We serve in this church from day one. Limas Futo Sama Tanula Baile Kalesia sa whanau mai tolu te amu mai muna le tua maru lofu i a tue tumau to whaina o whao hoa ma so whanau i a te amu i ngana le tua. You know, Punch Bowl has been one of the most interesting praise teams that we watch on TV. Uma nei mato e ka mato saminga i taya i leo. They sit to night, they sit on the bottom of our people. Find kiri the YouTube. Su ero ma open. I mu also make Punch Bowl. Ya o tala la ma, sa o se asu ka o Punch Bowl. Ya no okay. We don't get to some by that too. But it was a joy. It was a joy to land in Australia. The longest flight in my life. Oh, so the few men wait and yeah, what they saw about it, making in snacks, what they love. Yeah, or side of say somebody, Tanata, phenomenal about it, to for me, by even if I've been up or white. But anyway, you know, our ministry in Compton is, it's the same everywhere. Our young people, I just want to stress to our young people, never forget that. Our parents lay in their grave and they take with them what they taught us. We've been there, done it. And what happened? We come to a roadblock. I don't know what's what I'm say, just you know, wall, or also, or to 3 point out. What's the first thing you do? That's why. Why? God did not come to destroy. He came to save those who are lost. He sent his only begotten Son for you and I. The plane is over. The salvation is knocking at our door. Our ministry is up and down. Ele tem fast food tonight. Ele tem todos food tonight. I find out to know the devotion to one petoi. But we still go. We still go. We don't stop because one person doesn't come, because 5 people didn't come. And we see sila mele tua I tangata le sa. And see the sila le tua, the gata will feel free. It's a what you get there. Let's not part of this stuff. Your commitment and my commitment is important. Punch Bowl praise team. Your ministry is powerful. Don't let that go. I sang in the group, and they all we've been together over 30 years.
I sang the melodies that we toured the South Pacific from Samoa to New Zealand. I stayed in New Zealand for 30 days. The best 30 days of my life. I still say that. But now I can add Australia to it, right next to it. But we sang for many years. So se te mi lawe matu whirai nei, whirai mana I usoia, mai Washington, o Ishishkeke, Michigan. A whatasa ni matu business in there. Peira mai ni tāpe matu. But that's the way God blessed you. Le leo ngā watu le tua, a mai le tua tāpe. We had a rough time beginning coming to Australia because, well, Malaysia me to ave tawani ave isi tu o mātou le tu o ma o tō le tu mata o tu to mata o tō wanga e ako le o whaafia o se se ia whaftai le tu e sa whawa le whitoi ma ia al matoi o ui le awa whai tō ma on sa tu mai te kawa le pone te le whai se but on matou whai awa e hiu lafo whai awa sa whai awa I San Jose I Amerika e nau rifo mai a San Francisco on sitia mai e whai awa I Santa Ana me o whai awa I le tamaitai leo Malima Hawia le kaumana he just had ordination last Sabbath well le whainanga mai papo na o le whiawhi sa patina mana Malima so we missed that ordination. And then after that, he was transferred to our church, in Compton. He's been there for now 15 years. So lima tau sama tau na whaiwhau le moto e karisi. Yo umi ene nā kusu lima tau sama. A mato na whaksola tu o tō ia mato, ia mai mato I le tūne. But, you know, nevertheless, o e no whai tāma, tu la i tu ngangumane tō pai. After I told for my billion to the council. There are those who still come on our tour for Mataiga if you to pay the council. If I don't mind, Matu to the committee to Mount Council, he got to be a little and I just told him to show it. What else can you ask for? But for Matu's town, yes, it's a tough because he's taking that on. E o mai futai au I tōna papalu tu. Matou talo pe a hawhoi atu lewa e soto. Ia sona whama ni uia le tua I tō I kare si. And basically the tō praise team. We want to go back on video when we get back to America and see Punch Bowl praise team with a new video. I'm not sure where you guys take it, but don't sing for the Lord while you can. If I can still sing, but not as good as you do. But we love you. We thank you for the opportunity. May the Lord bless this ministry. When we go back to America, Punch Bowl is #1 on our list. That's where we came to church. That's where we spend our Sabbath because that's what we do. No matter where we go in the world. I remember Ishi Kanasi like or I'm like Kanasi, I'm a mile usually. Yeah, I've time when I'm not from the really to Kanasi, so I'm Swafisu. Puleano la vengo con tanata po fe fe tato ayoina tato pesena o fe alo tato la la sa mate pesa mate e o tu fa mani ya mai se taselo ia ma fa mani ya mi ia tu fa tai fa na fa mai no tato fa na e avini na le tu fa mani te le tu la su tu ina ma le fa tu pe atu tani watu ia te lolo o mori atu Ano fa amas mato kalesia nei mona e tato wiso foi o lo tapua e natu ia e mai se ia lo fa na tano o lo ia mon mori atua ia lo fa amalo e kalesia fatro fa taira mon mama tano fie ia le anoni tato e kalesia pese taso fi fa mai na lo minuto o toe ia te tonu wale
lava ne tua o le lava singa nuenga sa e fai. A tonu e le loa setas a lo si fia e tua me oma. Ie whamaria mai le tua e tai me tua sa ringa nei sa pati whakatai. Ia, o te tau o whare nei o hiri o le atua e nei o ori, e tapu ni lai o loto, e whare wafa whiau o mai. If you're outside, please make your way inside the building for our song service this morning. And let's all stand to lame o mai lunga whana o le atua. Ia, o team are making their way up for our song service. God's good. All the time. God is good. God is good. Oh Lord, I'm hungry. I want to be fed. Oh Lord, I am hungry and I want to be fed. Feed me all the days of my life.
no ta inga ni na ia chioi. Mātou te mana o mia, lau fisoa soani, lau whaatasi mai ia te mātou i le sapa. Ta mātou te tau ia chioi o mātou sauni, mātou te la asia leisi la sama o lo sapa. Ta mātou te tau ia chioi, tātou iai whaatasi ma lau whiu e manu ia ai mea mātou te whaia. Pa māngalo i mātou ta wha mole, whaatasi mai o Yesu. Amen. Jerusalem mai, e tutu o vai I o whaito. E whai mai whamutalanga a Ioani, e whera I o fō. E le ai lawa se isi mea sili I a tea. Ina ua au whanongo, ua savavali, lau whanau, I leo kumana. Amin. Mata mo fie upu masafia fina au na le atua. E momori mai ai o rātou safia fina o rātou. Ina ngalo ye ta kua I le atua ma le anganga whamau. I le anganga e loto atu I le atua. I rātou e awa I le atua ma whaaloango I le atua. Oe mātatau I le atua. O puia e whamalosi ai lau tapo inga I le tai au. Malo. Malo maranga, malo le soiforoa na lani ma. I le tai au, rea ia o leo, mai ma fonga o tato tofu I le tai au, mai se le sunga I te apono. E whawheroa ia puai le maru, o tato tarisia, o na whaio na whanga po koto I le tai au. Wa e su mai ma tato o mai whatasi. Se o tato muri mawina ma pati patia le alofa o le atua. E ma euro na ngarei ma na alofa I lana whanau. E whawhewa I atuai, I le tai au, e sunga I tato taito ina, o nasa palea sa pati ma whaitua, ia awafa. E maise o le sunga I le sui taitai, e sunga I toina ia sese pasara, ia arona ai. E maise le loa loa o le kālesia I sunga I toina o la kuwhaitua. E maare e sese o le kālesia, I sunga I te akono I o le mai mai lua, e maise le autarako o tama ma keni, o le autarako mata mo fie, a kālesia le tua. Iunga lua se whamatalanga I nei tai au, e whaao atuai, se whatalofa, nate le sunga I le taitai mai tofu whapere kālesia, e whawhero ai ai, a tātou mālo wases mai I nei tai au. Malanga mau mai I kālesia I Amerika,
le sunga I toina ia Kepro, ma le whaitua ia Esta. Ua mawhai o le tātou whai tātou inga I le tai au. Iai mafuanga, iai foi maenga o le whainga maranga. Iai whawhitai le atua ua whaatini foi, ma ua tātou whiwa I whia I le sāpati I le tai au. Whawhitai mo mori maumata mo whia I le tai au. Mai tau nai, ia, le ngā wenga lawa ia le atua, o whea lawa le tafa o le maranga. Io lawa iai, ia le suna ngaro le atua. Mai mātou ki whawhiwa o ia tuai, ia ngana whawaru, ia sunga marwhitua o tātou ngā futa I le reitai au. Māta mo whia le papa iatu le kāresia. Tātāra pātu na whawhiwa ia pia I tātou kāresia, I rau wausu le sina, o le tātou e kāresia. Ka pia fo I lātou e ua I ila o lātou wau. Mālo soifua. Mese I lātou ua te tewa le pito I lupa o lātou lawa. Mālo le soifua. Lātou ua ngata le tupu. Mālo le soifua. Lātou fo o tutuku pia. Mālo fo I soifua. I le tātou e kāresia. Tupātina, māta mo whia o tō seino o tūna e. Ia e, mai tau ina ia ma māku o le atua, ma o ia mea oma o tātou tāpena I. Fo ia e inga I atua. Ia tātou tūlai whatasi, ia ma tātou ngā makaina o reisa winga I ni inga o le atua, ua lunga o tātou rie. Thank you.
le tauranga, masi furuai, o le vaena o le tātua inga i atua. O se vaena o whakitoa, mo le atua. Ka e nganui, ka e maua i tamara ina, mea unga ua e maua i hao o le furuai, me whamigana, e momoi atua i lau tauranga ko la furuai, i atua i le tai a. Te walawina ma le whauraru, sunga i te apono, mo le whaamau kukuina o le tātou furuai, ma tauranga. Le tualo mātou te mā, ma sila mai whunga rofa rau whio i le mea tūla. O tutula i o ona te akono, ma tāngaro i ai se fuwa i ma taulanga sala fuina i roa inga i kai sia. A wā o mea lea na i whitangai, i mātou te tue au mātou i a te oe mea i se fuwa me. Ona i whamanuia mai lea i a te tū. Lo mātou ta mā i au ngā taulanga ma se fuwa au wāra māruenga i se aso o se taimi i roiunga. Ta mā whamanuia i roa inga i kāresia sa lafuia ne taulanga ona o Yesu. Amen. Whai sa tawa o mai lau ispaia, la tō paia le atua, ia o teimi nei tātou te tawaina, ma whai tawina, ia le tō paia le atua. O le tusi ua fufuria i le whai launga i le taia nei, le whai ma tusi whai tau le tātou launga, o le tusi o Roma, i lona ma tāu pa se furu ma le lua, mai le whaiupu mua i au i na whaewina i reina tau. Mai le whaiupu mua se i au i whaiupu e lua sifu mai tasi, ma le tusi o Roma, i lona tau pa sifu mai lua, mo i lātou e o mai a lātou, ispa ia ma lātou peni, o lo iai unga le ia e tātou whaitauna, o le tātou tāupu, i le leitai au, tātou te whaitau whaatasi, tātou te whaitau whātas iai. Tātou whaitau ia. Ei rei au Yeah.
Talofa la inga o le tua. Me fia ale anganga ma le roto vavai atu ai toi. Smile madame. Wa ki e o o gede. Kaptoa talofa le sunga to ina ma fatua. Kapeo na sia tato maftanga le sapat. Paftai le tua o mufifilia paspo. Ya tato tatapua. Atase le sapat. Patalofa tu foi sunga ya fusura. Teman lama bisa boa ya ono disu fufuanga la inga yo mai ya le uta fa e le tui. Ma do so fu ma do la ke mai le suma tuina. Ya va fa so ro fo le fa fela suma tuina ta tu ka sia to suma ta tali su ta tali. Ne ngata yo ya ma lo so ta tu ka sia. Ole sapati nei Wo fa tuina se fenalo mo tatou le tusi sa tatou foi tawina e fa pea ola i le alofa a e fesili pe ai se a o fa o tuina i le ola i le alofa le la uma le nei sapat a e mai tau i le tusi sa tatou foi tawina o lo o ngā tonu ai le alofa i tonu tusi le apau Oro o ngā tonu le mū, le alofa i tusi le apaulo no tātou foi tawina. A whai ai a te oe le alofa. Te sui mo mōpere. A whai ai a te oe le alofa. E ma whai ana e alofa atuai i leise usu atanata. E ma whai ana e alofa atuai le alofa fia maua le foswani. E ma fai ana e alofa atuai. I le ainga o le tua. Amen? Wai pe te whai mai a te au sa patina nei o lo a toa i a te oe mea uma. A whai e le aise alofa i a te oe. Lantani i a te oe. I le aise a roho o i le langi ma le rolo lai whapapan. A wai whai mai i tana le tuspa ia. A whai whiana e sami a te au ua e te le ane whimo whane. Nei mo mo usu. Ona e sami i le a te. Ona winga le mele nā, ona walofa atu le i lo uso. E tā rua lo whaasoa. E tā rua lo whaasoa atu o le anga le nei, ma mea e maua. Whaasoa atu lo walofa i nā i maua le atua, ma uso ata ngata o lo whia maua le whasoswatu. A whaifua i a te visini mai a te au, po le āle winga o le ona i a lofa. Tātou mawhau whau i le amatanga o le, tātou samaringa i le o langa le nei. O aina mua mua. Na mua lama a fia mai le ano le atua. Whai me uma le lalo lami, ma lo roe le aso fitu, ma ia whapai aina ai ma apea o sapat. O na ale. O na ia whapai lea o a tau maema. Ina ua masana a tau maema. Na lea rofa le atua ia a tau maema. Nana lafi ina ua mana au le atua i o laimua. O na ua ilo o amsala. Ai rei pa pena fa tafa le alofa o le tua. Na alofa la mai ai le tua. Tato vai i le nungo le tua. Le nungo le tua Israel. Na fa kolonga i fea, ai kupitu. Bala au le tua ya bosi. E mai o no lea. O le alofa o le tua lunu. Vai atu o lofa kolonga. A tātou mai tau le tātou tusi whai tau. I le sapati nei. E tā ua lo walofa. I lo tua oi. Lawi o nepa. E tā ua lo walofa. I leo te maua suswani. Love to someone they need your help. Alofa le kare si ale tua. Love people of the Lord. Alofa le ofini. O i la le ka poloka ka korofa. O le fino. O mai ka kaya la i ka ke alofa kulo ai fai mese me llama se tasi ati tatu. Ka kofeka mo. Fo i lolo ka korofa. Ai le fa penale no fo le tua ati tatu. O fea la mai le so i ngai la sa malinga le aso ka le aso. Tu mau pere no fo le tua ati. Oi
Ya ya mo tatu. Amen. A fai te alo fai o fili. E fai ka taia te oe ona fatino lo lo fa. Talo ya tua. Talo ya tua. E fuai me ya te oe lo to fanga. Ona maua le e lo to le alo fai tas. Ona fai le ne fa so lo so. Ile kusi sa tato fai ta wina. O te mai ta wina la fai upo tau. Angai le vaka. O lo tara noa mai ai de ngā kuenga. E te ngā lue ai. O lo tara noa mai ai de ngā kuenga e ki whasoa ai. A whai a te ngā lue de ngā kuenga. Whati a kuru. Whai mani a lofa de ngā kuenga whati a kuru. Awa e whai a mani le ai o soro lofa. No mo winga e misa e kansia. Awa fo ina fasika me ki fa fo ki ako. O ngolea, e se lofa. A fai te na lue e na gwema fato e ina. Fai e na gwema fato ina ma na lofa. O ina ka to te ma ai ai i le fea o fami o le ai no le tua. I le ngā lue fa tasio le ai no le tua. So se mea ka ko te ma ngā fai. E fai o ka ko fai. O ngolea. E ka fai a va asi me o mai lungo le loko lofa. E tā ua e alofa. Ai e alofa. Alofa ma wha maoni le tua. E koe ngā alofa koe ngā le reka tere kemi nei. Le lofa tama teni. E hano le lofa ngā ngaka. Awa ngā whai akor kala tene kama. Whari kama. Uma le lofa. Kepa. E o whai tono o ngāri. E te kai ngā wa lua sumo tupu tau sama o lofu. To ono to fitu whanai. Ai kasi lawale, whawhita ue tupu tonu la aina. Whamisa, o whaiako ka maa, mai mele se lafa sa mō, la kiri man koe ura lo kua mga skupi. Ai oso me whawhinga mai e ai, whaiso. Misa lo ngā, umara i ngā mele rufo. Ke ma roka maa lo. Ke ma roka maa. Hanu roka maa, ko mi whina puki ngā, ko mga ako sore rofo le. Pa mai e ka maa, i ai. Hanu e, o whiu, o whiu. Aua rai koe ngā, hua ngā koe ngā rufa ngā. A mai sa o ale rofa i komoro roko. A me sa o ale rofa ngā, kufa i ngā. A me le tua, o ngā e wha kupu a ki nai, e sanga fowai pe le tua i atoe, o le noto rofa. Ke, anga pōsa, tae kau, whai aia, la umama, whai kautu, whai ia, kau kuku mā, o whea, mau i ai sa omore, au viviore, la uma nei sa pati. Eo, whai kawa kuspa ia no ke fuki, ke o oso mai e mesa sea ko i tola. Oso mai mora e mesa sea ko i tola. Asema, kine ore relationship. Wo broken na, broken relationship. O ngara sa o fu ma fu fa o i le se awa sa pati. Wa kami ya sikeni, ore mau, kami ya sikeni. O uma fai boi po uma vai ye. Ai ro vai. Ai so le la mi nei mo, a kia este. O kami ya se o ro fala sto i mo to ala i. Le o kio no ko dele, ya na ma o mi no tu ko fa fica. Dai mo le tu. E fa ata la fonga ya ni. Le winga ma le ana mo mi ra fa ya le. Ai o te dese, au o ngā masene tau au mai mo tātou tātou te. Lofo mo tātou wola. Ile, whai upo ipo. A whai ko te mai tau whai upo ipo. Pa mai ea, au ane e whata ngā lofo. Au ane e whata ngā rofa. Aia, ino i le leama. Ai pipi i le. Wai ai atu oe, le rofa. E
Le ofa le a le nga ofa me le tu ya tu. Le ofa fo nga ka ma ka ve le tu. Ai wala ofa me le tu ya te ka ku. Le ka ko ora ko le tu ofa me lo fo. Nga ka ko mawa. Fuli lo ka ko. Dai mo le tu. Ta ua lo ta to bola le ofa. Ta ua lo ta to bola le ofa. Alofa yo uswa ngata. Alofa yo aina. Alofa yo tua. Ona alofa uma. Ia fasi sidi ya oe o alofa yo tua. Le maranga to ina mai Amerika ma fatua. Le alofa le tua tata ina mai Morea. Fia i tu la, fia maina, fia minute na sauri. Tai mai le tua toro la tu nei o no niso fuafuama. Tamu ya Australia, tai mai le tua fatua ma to ina, lotu tono passport. Asia, nanga foi le ka makka to ina male, lo ma tua i Amerika le ba, nai o pespesenga mo. Se au le ta to te ko tua ni Australia. Le no fa na le na le tua, tu fa la lam. O fe ala va le mete ya. No fa, tu fa le no fa. Le no fa, tu fa lo con le tua. Le o fe mo so fan, ave so fan. E o fa me no ka ya me le, ke mo so fan, filo ka video ke fongi pe. O fu na le so fu se no. Fu na ma ya satan. Vai da ka pe me fongi da ni fi me ya so. Ai ora rofa. Perché camo poi se fu prima calare, se fu calare la mamma sa io se ti posso. Fai dai. Ma io le uso, ma su calare, ma su calare le dolore lo. Ah perché? Allora come fai con due mole? Ah. Ai va per me loro uso tanga ya o se me si va o se lancio lì. Non fa ma e va per la ma va per la fa. Oleh fuana, mana yo la mana na di tatu tidak. Dia tatu yo la. Ayo cuma na siapa cine yang umat siapa cine. Woto lo fa uma. Seseme fa ko amai. Lo fa mai. Wa na ke lo, ini wa ngas ya ko. Ya fa ko kene kan ya na. Pasulan tatu la uma. Vai um posso fundo. Ameia, e faz pele. Ah. Ele fez o fam. Ele tá só no ona. Agora tassi. Ah. Ele fez pale ya. Procura fa pale ya. Ya, usah mengambil ini. Ya, vai dia fatas. Ah, dua fatas. Ai apa tak te de bawa di fai dia fatasi ma fa pale ya. Tak tu de bawa sini mana au tu fa buat kita tu kau sidio. Kita rua lo bola ya no. Suton mana ya fai pura suton se eu vou foma ma ya fa por pa fai o número aí. Bebas. Ah. Como é tu? E tu tu fa com bem da matriz. O nada. Não fa man mia bem tu. Tu fa com bem da matriz, mas é uma ativa. O nada não fa mais tu. Tu fa o popo mais ideia. E se ya tu não veio né, foi ya tu nada. Foi postufa. Kau ni faz a boca tu. Ya fa manu atu. Ye fa sa wa mai. Ya te o tu. Ya fa manu ya lava ai awa le fatu. Wa ha ka ule ka ya ni ka ko. Ngakoro le ka sia. Wah, kau ni fika ya imo ko. Amo ya kau sui. Kasih ale kau dia awal.
le tua. O le e tawi masui te a fai. I whasaruā mai te mato le tua. Ai a whai ngā koke se uia roa kau kalima sa video po le si e oso o le anga mai. Sua sua me ke makanga ke roa o ke kai kai am. Ko le ba o ba. E ai no whenga na le lama. O le o lama le tangata te risi yangu. E loto au lama, loto a lofa, wha pale pale, wha tuatua. Ia atoa uma fua le ufa. O nani. Tini wata hata whai mai atu. No wā loto i e mamara. Pe o mai ai whasi oe, o ame whai ake oe, no loto mamara. Wha manuianga le atua. Siria. Siria atu le lofa, mana wha manuianga le atua. Fua i atu, ia whai te loto mamara. Ile whai upo e wasifu. E pupu ua te atu. Nā ngāwe, o leo kei doa e whaise ke whero na aso ni e. Kau whoi o kako ni e, whoi si kako ko mai. Kau whoi o kako wa veo o kako mai ngai ki e ma ngu o kako whare. Whai upo e mas furu a whai o lunga le ia kako whai tau whatasi whamu mori. Aku farono ele upo na feu poiare tu. Utangata vio fapi. Fa fauna I mana lo lo fauna. Faina vai ke mate o lava pu mo malu no ko. Tatu na due ro. Ai ava peke le manga oi. Ele babia lo ko ngai kala kala le ya la uru. Tatu foi ya. Ona papupu mai role yo le ona la ona ye toe papul bole le yo tatu ila tusia Roma e ono fai ku to a fai yo mo ye ta ko fai ta ba ta si fa mo Amen ya. Ora papa diso. A fai mai a lofa ia tua. O eta lia le tua. Ilo loto ato. Ora o mama ato. Ona e lia le vai o papa diso. A fai ai lia vai o papa diso. Ora taimi ati fama no ko ai laro le vai. Woti o te ato na woti na ro tama tuai. Ora taimi ati fa tu ai o. O suina o tama fo. O fafo wina le mo maftama ma le tua. Ona le, o ro rofo i le tua. E ta ua no tātou, ngā rue, tono ngā rue ngā le tua. Ai o tātou mautino, i whai o tātou fofo mo. I le rofa, ma le wha mauru. Le rua para nito e lima su fasu, lima wha mwono. Vai ba nei ole. Refio pa ia le tua. E toi fa I noa mai lava ma toi fa manatu mai lava le tua ia tita tu. Le lua ia rofa. Na wina mai ele ano le tato tua. Esi risole. Mama liu no o sataru. Ono le. O le rofa le tua. Le tamata no foi. E pape na foi na tamata no foi ele tua. Yo tato wona rofa ele tua. Vai a uma na oia tu. E olha falo no mundo. A fai ka ko ka po i le ko ka ko no fa le ko. Ka
ko 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 I man fa mau kia ina lang au ka ko ko ke pa ya ayo ka ko mo mai ko man mano le ko ka ko mo mai ka ko ki ka wa I man fa mau ka wa I man le fo ya ko o ro si sina fo ma ro fo le ko ka ko 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 le sa pa ki le efeso fa yu ko Waya ke kaku, dia ada foto dole. O foi mais no kaku. O foi mas ya tua ya kita. Coba dia lo. Oleh mana Allah ya tua ya kita tu. Yo tato fatino fat. Fatino makabue. Ai tomoro aina. Ai. Tu puifo o walo o tato fanat. Ona ai ele tu wa euro tadi euro wa fini. Va ai ta ma titi eu. Va ena ma bena fatto lo mai ma. E samne na ngana le tua. Va ai ta ma titi eu. Na ngoi ma na bena fa. Ona e no le na le va ai ta ma titi. Le tupu wa e fo I tolo lo ai. O fua nai do ai le lofa. Lo lofa ye tu. Te vai a tu na fana. E tudo foi lá, e a novo foi lá tudo, tudo. Aí a vai tu não fala na tudo. A chavi, o de rofa, o que fica tudo, já fumo que não pode. Aí eu falei, deixa tudo. Eu não fui lá caminho. Fico vendo com eu, aí eu. Mas é, não foi eu fui lá, fui mesmo. Aí eu não vai dar, mas só fala de nem matar toia. Wama sambra male fa mai no le ulanga male to mai. Tawo ya te tatu. Ono tatu fa tarata, taradoa, soa, dia no foi le tatu wa inga mo tatu fana. E mo fai ai ono toi na wa I mai le lokto fa nau. Na misio la inga tonu na wenga le tu. Ile mato ai. Sauni ya laulanga ai fata ia ile so tata mai foi o to fili sa boa tua foi ya o malo no foi ya se amo foi fácil no ya ma foi sa al tempo todo banda de to sa ini se fala no sa parte sa ona ai fa no do Vestire de novo. E assim é. E não só tá mais foi de tirar essa boa. Se vai ali só suave o fogo. Bate aí. Ona oso mai atia ku le ona pon. Oso mai a ku le ona. Ona leo sa au ni fea. Au yai me o. Al yai o mafufa. Ina o mo na fatino vai mai yai le. Le mai das. Ona to ba wa le o. Ma fa fana ma fa tasio. Pro ma fa fa. Le tua ma talo le so so. O manava mai la scola ini. Ila next door. Ule konga kama, konga sumali. Mako huba ko yo ya. Kami buat sa faya yang membenga. Buat bau situ. Sa buat bau lain kan ada buat afar lek. Sama pikol fare lain yang buat. Sini ya, doktor gue yang kamu bawa kau ini berfirman, berbeda lupa, facin, sosok itu, ayat ini, ya doktor gue yang kamu mau sosok mana ayo, yang baru bawa kamu faham, bila pertama le, orang apa mana, saya ubah itu le doktor firman, baik musuh nomor le
dapat. Buat orang apa usah buat bayar apa. Buat bayar nak. Jangan apa apa. Ya, nak bayar apa apa apa. Papel apa apa. Saya orang siapa ya ada tua. Boleh fuai nak. Ece. Terus sih. Boleh fuai nak. Deixa eu soltar lá. Fuai nak, fuai nak. Jangan lei ma sao boy lo mama mama le rofa ya ai ma. Ada orang ada fai ya no la ko bau. Sini ba foi aqui ko la pico e poro fa. Don't worry. I do it myself. But thank you for your help. Oh, fire is coming. God bless you. I give her back there. God bless you too. I'm Christian. Faftai that to Oro. Fasor and Bengal and two and Utana. Tato today noise, Tanata, Tato next to. Put Tanata Rotu, Tanata Rofa, put Tanata there. I will have two that fast to me. How Omania worship Timor, special component of our nation. I know that too. La fama Rossimo told a party. Alofa, no feet. Alofa, you cannot tolerate fear. Over at that social. I want to go tattoo. Manatu fuata to manatu pitu. Wana tato lama tato tisau ni lora. Mana nam dia fuata. Yo tato tu fuatu ni. Fe awole tu. Yo tato wala fuatu yo tato so. So stand and sing together the goodness of God. So love you, Lord. Mercy never fails me.
pati ia vea le lofa o la ufio le mawhai o na mātou wola ma mātou arofa le tasi letas mātou whaia rofi alo le tuaro mātou tamā e nei sa pati mātou sauni mātou tata ape o mātou mainga e iai lau leo leonga ma lau tau singa ia te tau whamanuia la ufio le suma le tatai e karisia atoa e ngata foilea suma le toina ma le fatua malanga mamau mai lava ia rurika mātou mafuta le sapati iai le whamanuianga la ufio ia te ua te taimi foi to i taliu ia te nuoro ama wai e o leo ma pui le rofa la ufio anga le lei mai oi ta mafa ma ngaloi mātou so mātou se ma so mātou le ama o Yesu. Amen.